tu trop d'eau de 1000 pevarchan pevarugen. Alors, amant galerit en dao Léon na azo techel or squet ya, hag a us avait l'air on arbenak azo skrivet. Hag pelzo, déjà, on a c'hoant gout pez oa skrivet hag ne velem ket puga tomit ule, hag oa man liken va c'hoar, c'est une echelem kellen. Hag meus ket là, hag a laboriou, au moins etre daouvil trizek a daouvil setek. Hag pas da laboriou, puis an a zo omen nemet ken, tout a nolatse. A men se zo bet penaos diskenet. Hag on eus gallet studial mat. Hag va ar men se skrivet orfano tueris adiutor. Orfano tueris adiutor. On a la war latin à moi mes chances. Ja? Non? Dijon, je peux à latin? On peut desket? Peut que desket? Orfano tueris adiutor adalf. Squazel ari an amzivat. Squazel ari an amzivat. Comprends tu nous comprends? Squazel ari an amzivat? Hein? Tu seras le soutien de l'orphelin. Squazel ari an amzivat. Awa guerre stur au famille. Awa au chum, tu as le skepper, bah plonir l'envers, awa a famille l'esperves. Hag a famille se neus roet daou eskop da gepper, mais en ini a zo koz amant, a zo bet eskop gepper etre 1000 pevarchan anterkan a 1000 pevarchan dek pevenek a triugen. D'ailleurs, mense zo bet laket reret a rok 1000 pevarchan enek a triugen. Bar l'er los kom on ne veut de bloaviou de, c'est la rom hag ebe echu trop drôle de 1000 pevarchan pevarugen. Ma 30 amit a rok, quoi. Trop drôle d'en a, quoi. Voilà. A vraiment, mon von, la displega perak et oa echu à moi a rok 1000 pevarchan anterkan, à un moment de dostat douce ar porchet se a zo brokenan. Diom tost. Sais-tu, amant, et mon, bah, l'oden genta, un des laboriou genta, en ilish. A pesa velom a, et une tron varia geloumat. Aga, vite displega en tam, et rencontre en tam histoire. Histoire Brace. 1000 trichan pevar daugen a jojdin, pe matrai tri a daugen. Et vaf yan tri oa duk Brace a marese. Mervel ara ep ereres. C'était zo du famille onim gana vi kaou ar place. Evel just a famille de Blois à la famille Montfort. Si tu as Brésil, à RLC, à Bat, Betek, fait Chuara, à Brésil, et Mgan en Alré, à zo, à Nemgan C, à zo Huawei, dans Nau Varnug et la Vishgwen Golo, 1000 trichan, Pevar à Triugen. Brésil, Mgan Alré. Hag e kreiz em gant alre e teuer da gelaoui Yann a Montfors hag oa bet laet Ienebourg Charles a Blois hag evel just oa bet roet dion a geloumat se e on e gonet a Brésil pugur, Ienebourg bet laet par an emganse.
C'est-tu Jan à Montfort, au deux d'avait à Jan Pévar, un duc Jan Pévar. Hag neus disclériet, hag manoir gonet en emganse, et puis gare abe chikout gan, in tron varia geloumat. Puis gare berouet dion keloumat, kreis en emgan. Hag adalek a marese, et obes kodenet alies pe aliesor, in tron varia geloumat, bars a savaduriou a zebet gret var l'er. Evel just gant a re a oa adu gant a re Montfort. A re Montfort, gout a rit a oa adu kentor gant Brozos, padal a re de Blois a oa adu gant Paris, quoi, gant Brochal. Setu amañ in tron varia a geloumat, evel ar e kichen an Nachael Gabriel deut da gelaoui ar verez a no an map a teo da zavitei ar bet, gout a ret an istor. Hag on ael al a zo e kichen, me chans evit kempoueza an trao, pug e oa daol nania a lodense. Am delvenou a velida, ne on emet kopienou, a re guir a zo en diabarz ar chapel, gant a rev neuv ar lec'h, puger pagin be re nevezet an eni an eus labourt var no, quoi, neus laradion, man e lor morse kin lakeneo Hermes, rag re neus stad kalz refalin. Dar en eus a kopienou e rezin. Fotoioù neus a delwennou se, fotoioù deus la kom betek 1930 e oan er stad braotre. A etre 1930 a daouvildek, ba o stad zo e da fall da vat. Hag perak to chanj? A glav? Ar sotradur. Ar sotradur. Sotradur. A gouskoude kilinen ne kilin ne ke anvet vi bea l'er a mu ar sotret er bet, bez o gwasoc'h. E ben, zo ket amañ ma kilin a sotradur, a ra e fejou. Bon, evel just, ne oa ket delwennou greunven, main raz oa, da oa main raz zo kalz teneror vid a greunven, mais même sera. Là, on vient d'azon, quoi, vite, petra pugar, betegen, on emet a Groenven, a main ras, a zo target, mais a Groenven, a vo target ie d'azon, quoi, sûr. Nous occupons ça, petra vo gwell mi bien, pe remadou var l'air, ma gendach a so tradur vel se. Omen daou tri pevar pem galaret, main a zo bekizelet balai, evel just ar roezioù familioù bras a zo familioù bras adu gant a re Montfort a to, a zo a oa bavro. An tokarna a zo a roez pesac'hoant, damzan j'ai ponat, baron ar pont ponat, ya. In e kichen a zo c'hoant an evet hag a vien, hag an al zo ar faou. Ar c'hoant zo balai tout ba c'haiz a zo e gwirne an erminik. An erminik me pas an arwez, an gwir lon, quoi. A lon galoup a ra dreza, hag eus o benoz o dramelak trodo di gouk, o nigelat a dreon. Ar wez ker gwenet e c'hoarioù an de, pe ar wez san malo. Galek vel ar l'ermine passant. Mais je sais diez gwelna pu e be an amzer a eus gret hag
glaveillère trang, hein, dus labouratier var mense. Met tostaid an damit. Onder a kair. Pas gebe renevezet an trau. Fe pekentor a rock, ma fe be renevezet an trau, amman var a skouejou a zo amman diana, e oa un erer du. An oa talvoudeg ez ebet. A oa be livet. Un erer du a oa be livet da. Perak un erer du, nous omp ket. Georges Kelling, gos kode, avait fait deut Barbara moi. Hein. Barbara a gane l'aigle noir. Bon. Erer zo aigle. Hag a narzourien a zo deut e renevezi amañ, o deus tenet just an erer du se, a o deus di joloet a pes ou a bet livet e penket a tout. A rouez familhou nob deus ar vro. Balai e a familhou bras, a nob bras. Hag amañ bantran e a nob blou kas bianach. Hein? Re ar vro amañ quoi. A da skouer e velom kresk loar. Voilà rit rue, hein? Nazo a rouez ar familh a oa o chom o kilometr ran, ba man ar penaian. Man ar penaian, bezo deus ar man ar se c'hoa, ken bra o c'hoa yo an de, ar familh neus ket diouti kin, ar familh se a sine a vecho Guern hag a vecho Delaunay. Vecho e sine brezhoneg, deja Emile Peverc'han, hein. Vecho e sine Delaunay, vecho e sine Guern. A memes tra, brezhoneg hag e galek. Familh Delaunay a o chom a o kilometr eus amañ. Hag amañ, a lenennou rue a du, a zo a rouez a familh a Gergelen. A jome a oa o chom da marese, e no maner a oa etre landvarzek a briek, maner keroc'h. Da marese a oa no chom e maner keroc'h. Men eus ket maner kin bekin ba keroc'h. Mais setu hag pez e ouzom sur, puger a zo kas frouennoù dana, hag dan daou a vicheoz 1000 pevarc'han naou a daougen, zo be o neuret bras, etre Gwen ar vern, pe Blanche Delaunay, même eus c'hoant vecho eskrive Gwen a vern a vecho Blanche Delaunay, a zo dime d'an DVC gant Guillaume pe Lomik a Gergelen. Hag ma vi bet gret a zavadur man a rok an euret. Dan, ma vi bet gret var l'er an euret, var l'er 1000 peur an anterkan, vi bet dreret o skouet gant a gresken loar hag a linennou gwen a ru a Gergelen livet. A puger neus ket, e va puger oa begret a rok. A zavadur se zo begret a rok an daou a vicheoz 1000 pevarc'han naou a daougen. E na echel am gouzout, quoi. D'ailleurs, me displeget de me comprenne peus? D'ailleurs, ça tu. Et ben vraiment mon endi a bars, na. Ah ja, ben juste a Orin, ja, hein, a Orin. Mais
Ren amzer el liven kalzmir a draou. Livet e oa man, mais salit bat dus a penans vel arnena. Gizel den ban, tre pedaben, e velit, e velar a zo c'hoa roudou deus liou ru. Velarit? E gurne, chansou bras zo, e oa livet bete gamañ. Bon, non ket sûr, mais chansou bras, quoi. Chamara roujou kin balai, l'air man eus ket bet reglaou e vejus, quoi, puis oa gwarezet, ya. Velar mat roujou ru, quoi. Ya. Mal gaman di a bars?